Ngipira sebagai pi barok syakanika channel kejungi bat hakanika video ngin pe ikini post kibadai kibalapas kelas 12. Subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru kana bapinum do iki videos kibangi upload. Yakini post la apply daka BSF mentau banai arajar apsa. Ikateng juga niki post kilongkom ni. Assistant Sub Inspector, Stenographer, Leni Combatant Stenographer, Warrant Officer, Personal Assistant, but Head Constable, Ministerial, Leni Combatant Ministerial, but Havildar, Leni Clerk. Kelas date Leni ka tarik bakado papilak ban samajiki applications kari hau pratarik banai Julai arajar apsa. Yako post Assistant Sub Inspector, but Warrant Officer, kalait arspa saupulaitili, kanyotili haka BSF, arpoitili haka CRPF, sanpundritili haka ITBP, sispa saupundritili haka CISF, but laitili haka SSB. Ke age limit lani kata ka beredo kadai kat prasnam, but ka bahaya do kadai apsansnam. Ka upper age relaxation kadai do laisnam yaki OBC, but sansnam yaki schedule caste lani schedule tribe candidates. Ka salary lani ketulap kadai pay level 5, arpa khandai hajar arspa hado khandai po ar hajar laispa hakshi benai, educational qualification kalongkum ni. Candidates kila ada pendap ya ka 10+2 lani ka kelas 12 na ka board lani ka institution kabala recognize. Ya ka post head constable but havildar kalat syajar arspa propolitely laispa artli haka BSF arspa propo artli haka CRPF sispa handropolitely haka ITBP sauspa khanai pundritli haka CISF santli haka SSB but laipasantli haka Assam Rifles. Ke age limit lani ka kerta ka beredo ka dekat prasnam but ka bahaya do kadai apsansnam. Ka upper age relaxation kadai hado laisnam yaki OPC but sansnam yaki schedule caste lani ki schedule tribe candidates. Ka salary lani ka tulap kadai pay level 4 apsan hajar sanspa hado prapoe hajar sispa akshi benai. Educational qualification kalongkom ni. Peladi ban pendap ya ka 10+2 lani ka kelas 12 na ka recognized board lani institution. Ki candidates ki belong eligible bagi pokok ban apply ya kanika post pihak ban apply online naka BSF recruitment portal ya kanika link ngal aya po description jo kanika video. Kelas date kadai pratarik Julai arajar apsau.